The uncle of Daritingen Podukhe, P. Kong Thao, informed that the young woman's health has deteriorated despite receiving treatment at the Nazareth Hospital, Shillong. Speaking to reporters, Kong Thao said Daritingen was the student who was hit outside the Nehu gate during the recent accident, adding that she suffered severe head injuries. He further stated that a team of doctors from Guwahati is expected to arrive to provide specialized medical care. He added that if the need arises to shift her outside the state for advanced treatment, the family will rely entirely on the doctor's advice. Dia pemide bitoi dari tinggal bijino yang mana kadangมันบัดไตมันองพามันองมันกระหับมันมันก็ยิงติดก็ยิงอยู่มันสเต็ปdan jemput di dokter nak ke dokter kira di bari refer nak sewai hi tang ba imaten condition ko ba mihap ki ong hang ihap bat ni dikin persiang berwat di gedap nai sewai bat di saya ong kinuan ke dokter mana berarti ngai do request iki ong sini ya ki niat jong dokter ni ia kan direkam bang terpad lagi berpindah ke Batam lada deba don kamban rak baru di sini lagi don kamban Sumar hang niru di sini lagi yak penymat em kalau men step lagi ke kam sendiri shoot condition ini ke benin kena kata tahu kejing perkat gitu doktor ber refer sewe do mar kila i kata na dah sedang nak teng doktor ke biar jimut untuk yang tahu bahaya rak sabar saya kadang kau yok kadang kam sniu cucu tekin yok kadang sniu sini lenti sini untai yang tahu empat sebaik kepada ki ida kam i obor menumra tidak ada don kam refer suero lagi doktor sinle kam meden dai kajing semua nangap lagi ni bentar jong ngap itu bisi ing di bahpo te kalian doktor bade peji betul oi betul hapre operation nang na sengkai na kejan kita gi bentar gi bak kamjur cuma orang IP banyak apa menin dari mentara dekat kamjur ha